Ka Khasi Student Union kala dawai ke Sorkar MDA bahkan penlong biang ya ke resolution ka baar hayeng dorbar jela pan pinbor ya ke Sorkar pedeng bahkan pintre ka mardor ya ke inner line permit ha Meghalaya. Habakran hadin ke jinyalang GEC hanihu u presiden ke KSU uba Lambok Star Marngar ula ong ba 4 don kila jinyada ki baklan ban khanglat ya ke jingrung kerthap ba jingyo shong shnong bean bat ula keno ba ke entry exit gate ha umling hapo ke MRSSA kala sha khangno ula banjur ba Meghalaya kadai banyo ya ke ILP bapura amda ki jinyada ILP like bat lada ke Sorkar pedeng kadang penslam ke Sorkar jela kadai ban shimbiang ya ke resolution Ubak lam uloong ba ke CEC kan sa syong jingalang shen banrai ki senjam bakan shim. Uloong ru ba ke jingrung kertham kam don jingedei bat ka kam ti doyong hindrei ke jingbom pentre kam pura ya ke MRSSA kadai ke jing bakla ke bakrao. Halor ke jing ke jia pot ke jela bat Assam ulakin tu ya ke Sorkar jela bakan shimkia ya ke jingjia halapangam bat maham ba ka KSU kan shimkia nada kum kini ki jingjia ki yai beteng. Ka KSU kala batha iki union bakin pet ngor ka seng kala pinpau ya ke jingbom shai ha ke jingthongkam MPSC bat DSC. Kumnoon ong bang super pau jeng persa ya ke menteri kam ta alpilat kai kata hai to menteri ang ba kun i taka blueprint habe dai ta alpilat ngisi ko war tongen suhun ta kai bola tho ang tak i kendon ba tho alpilat hapan sai swang sapet ke la kalong kumnu ko tak an ba menteri wara ong ba menteri kam da tak an po cala jung hi ngan keren ni watangnya ke MRSA bola dai ta an lu dat kan zeuru kasokat lele kun jaka sakata lay ka ong ay pilat ngirum tip ka al pilat kumnu kata Henry masomong lada yak ay pilat petrikam hawi pat jala belai pak petrikam ta al pilat ni po jala ji petrikam bet ka al pi kolong stor bet te belai ka sokar ni ong ba sikwi jala ka priang ka al pi ka ba ka jala jung priang ka al pi masau bini ke ki jula sikri ju bomon la kalong tung ka sokar jala sokar dia tang mati jula ban juba mrai na kaliang itu ka sang niang ka kolong remba ka sarkar ka petrikam ka al pi khantam tapi payo LP ru kadiban penteri kambat kini MRC kenapa marak jinge da jib tap peri sobat ko jara kong indom bilang di snap kambat per tas ni da snap konsul ya ki isu per bedan ha distrik banyak tai isu bakta ya akan jala ko koi kantam bakta kerja kerja koi kamat koi pensno di mengilam na snap kambat per tas ni kolong iut baik sepang kata ke jebom koi tukam tingdam la kalong MPC la kalong DSC na kata ungka seng lai jom hikmat nilai persang na kapor sport ban panha kuno penkut ya kata tukam jam pokok jalan jom dina liang CC di sengi banwan sa song pen khat sni ba bang yang lumtuk di jing ajumut jom ki kota per pangin perkat khamba ni kam kumju pangin yo permandor kenang ba kum batrang ba kum angut kisamla puli kalong ba kali bendon ke jengkot jeng subah kat kam tingdam nor kumpul snow ki nong yalam distrik per ki ong ba kam dai kata jersey batang ko MPC ni ke jersey kadon wa DSC ini ke pelong artatien ki sam lawat kam jam ni ski snow ki hot dan nagleng ko sen sa song khat pa bat iklat nanti ban pan tmai su khnang ba wan rapat sisien di ke jeng sania kom jam ko jelah mai su ha ka dorbar ki isu na kapor juatai na pospor dia keren sepang gajing sosngai dia keren sepang gajing longenti ko tong gajat penting tumi hendai bersoksi kolong kadu utang pat don kita an pinung penjada ya gajat penting tumi ini ya keren dak kemau ki khot yang ba kandiat senam mensuang ke sarkar kala pli itu kerdok ti omling hendai mata kolong kelalo gajing ja ketu ka an mami na kata ka MRSC dia keren ru sepang ka ILP kum ka seng ngila jeban na bayang ru ka nogrem kum ka sarkar kala pas ka solution sebab jabo boro andru pungot kila ya munjur ya tar solution kan persnu skar menteri kam ILP po jela ni ngi yang skam ya kata lada kata sarkar dia kadang menteri bat kadang pulisa eta ka solution kasur kami golong ba ka sarkar kadon komisi mesin ram
kadben pas biang sakoi pat ka solution nam ta petirkam ya ka LP ho cara jumi ya kalian kesen ni secong perkat seniwa kum kasi si banwan ila senjam ya hapan sim nu shikmat ban penbor sorkar bagi an kanon kiban penkeloy banyada ya jiru ko tap mendari kibar jelas pok jelas kata kanon grim ba misalum le ji sim taru ban snap ban pan gejing menjur na borok sat kam keseng takadau ha din ka tu kene sngi ngin sa syong kasi isi bat isi perkat seni bang ki gilat kanti bangin penbor sukar ba kadi ban le ki kimat ki ba kum keseng kalbu kemat tu sokar kani komangong ba kan sadan sekoi ka isi ya ban syong perkat ki bubun tingin nampak lah iban diskusifi ngasarai tadi kepor yang sepatai kita ki kaseng ni kadon ni kejing ya au semua terkam kendon ni bensong kendon ni benne henry komangong bang idang don sekoi pat si ben ya keren tinggal serai yang pat bahai ban batai minta ya kata rai alat supaya kasih isi busasyong sepakat sedikit ki isu kam tu kenduk nong yalam kebun kedua ki isu stang lesnem miskunjul mau mer wasan helo kata nong gorem bah ki isu kapan kha ki nong lam ban pentrun salan tentrikam jong ki isu nam tar sakri ya kari ba kecak